Akari mona kamete bwaki thima kya matando ni boriti thirikari account ibekire nende mainya ya gutumira riua ina nende bambike kwithira bakyomba gutumira kuringa rwe nyuma ya stima irachikiri gutwika thina muno kiri chukuru ya secondary ya matando na kinya primary irere akweka iteno kau nende ibetheterete na kutheria ritorio ni kumania na ndeto ire kwithikithio lonka kukirekana ni batumirite mbeche bubwe na kuwa ni baithirite bakiura matangi ya rwe Nicholas Chabari no tuthariri antatwe rwari kwitha twina mucemanio gukunjiritwe ni akaribantirino cia Matiandui wamwe na atongeria na memba ba kithima akia Amatiandui wamwe na MCU wandi ya Igembe East ito Stephen Mungathia nikenda bathina mbe na kuthiria nkanja ira ciithiritwe irio mantuni imegie utumiri wa mbeca ira ciachangagwa ni amemba ba kithima giki gia Matiandui ira ikwirikana ati icitumiritwe ebuthuku community nyathanite wa Matiandui tutirwo utumira wirwo tukwenda utumira na provokanda isi anto bakuwa mbeca ni rei turitangwe no BCMCA wetu Mungathia nenya komite eno methurite twene imani ya chamani na komite yu ninde umwe mu komite tutena thina batwe na nya community yetu itena thina nyanini na balance sheet kinya bongo itwathomere embere purambi tumekete cia kura pipe yuri au netangi ajinya wengo no kuona na utaturirite tangi na pipe na kuria stima mwori wa mbere twarira ngiri 60 mwori wa ile twarira ngiri 70 mwori wa thatu twarira ngiri 83 na 340 bicho the contribution no yabwe thatu ni community na yucio igwirikana mbesi ciarirwe nende utembia ciarirwo nombi na kuri nogo bonthe babibochokia nkatho kiri ngavana Kiraito Murungi urotongorete thirikari ya kaunti ya Meru nontu bakwirutaniria na kubekira sola kithimani giki warira bakurukagira kinyamara kinene nontu bakwithirwa ibaremirwe kinya ikuria stima ira ciatumika kuringa roje kithimani giki mbwawe Matiandui na rera ya stima antu babare muikubwithi kuma maintain na ibwa kiao kiriro kio na bekira sola antha ingweni yake kinyite muthia kangumwira at least area na mituki kienda rwiro romba utumira skulu yetu ana babaro bomba kuthoma boya no twene secondary twene nture mwera yo na tingi kuitu kwenda na babetu bathoma boya na mathoma ya tina stress ya wachiroi nontu ni ntura itina roi buru ito weretu ni owe no tubarwero weya walu lastima ira otwekira sola thaini kumenya skulu ya taboya bila tombo kuromba Celeste Nkabana weye otorurera rwero nonto skuru thaine aritonyi basokere na thai batekona bya kururo nabyo eyo torurerwo na mitoge nikenda anaba bona bya kumba kururo nabyo kenda anabonda konda kithomo bwea rero no nturume taro akinya muthuci ne rweta kanyankine na rweta mpinda ito koromba paibu isi wekirwa thai cia kunda memba rui bo watana Mungathia ugebwithia budget ototare nikenda tukona rui tutalete iringa bikai iringa 60 tupaipo twa PVC twa green twawekira twa musie ukenda ndo bataira at least no kinya musie itukuromba na heshima na ituwetikia wena uweso na ngai akombethetie watutethia no batiariganirwa gutuma ntuma kiri ngavana Kiraito Murungi Your Excellency Governor Igembe East want itwaringire kura 2017 totatarire Igembe East want MCA baile twatare daktari MCA Mungathia kwena ntoba kweyakirewe bekwira auto project project na bakathio lonka nture na cia Igembe East want bakiwe barombete rui batu twaringi kura na muntu ma kurothania Igembe East want ngokwira rengere tene MCA bele no te mwari tutumete kire owe mwari etu ni Mungathia antu Igembe East bamwete baete ngavana itio sana kuka ngumwira unyenyekevu akerio tumira no muntu no riku kuyandene Igembe East oroti uni nondu indi mwete isima biake na imbusie kwa komanta ere cia Matiandui Igembe Central Peter Nicholas Chabari.